Papa mushya yabonetse nubwo ibintu bikiri kwibazwaho byinshi. Papa ni Cardinal Robert Francis Prevost, ni umunyamerika watowe kuba yaba papa. Uyu mupapa araba abaye umupapa wa 267. Gusa hari ibindi biri guhuzwa n'itorwa ryiwe. Murabizi ko Papa Francis ajya kwitaba Imana, bavuze ko mu minsi cyangwa se mu gihe gito cyari cyabanje yari yahuye n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mu masaha make yakurikiyeho yitaba Imana nk'ibisanzwe nyuma y'igitambo cya Pasika. Hanyuma n'uyu mupapa watowe nawe ni umunyamerika. Ubwo tukaba twagiye uko tubihuza se reka tubireke. Gusa icyo wamenya kuri uyu mupapa ni uko afite imyaka 69, akaba ari we mupapa ukiri muto cyane rwose ubaye muri iki kiragano cyacu. Kandi ikindi wamenya ni uko izina ry'ubupapa azaba yitwa Leo wa 14, niryo zina ry'ubupapa azakoresha. Guys, ndabibutsa gukora subscribe